ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مسلم توتا بقى ربين قويا خبجادا قويا ألفنا قويا جالتما قويا نمي ربيت أماني هندي أدي في قراجينيس هندي إساني جاتي تنرتي أقوم يسن ديرب باتا كان ديرب بهجرو جراجي سن جراجي سي أمة الإسلامات وجين قودة بريدة غريتي فرجي سي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا مسلم توتا بكبوتا إسلي را بكبوه بكذا نكتولچه إذا برتجا كيف يجري سني لماذا نكرب بريچه جزاء غرقتها بياقبلو أبوتي ساري وجي لفاته إدو دابدي مغرسيته الراجع چودا سيسي ايد إفبرا خجيتي أمة إسلاماتي حرام بلتو كبجتي بلفتي جرو ساي رب العالمين لزوف آمين 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 يا رب شرع بريدا شرع علمان ثاني أولي إسان جي رب إسان آغرسيس آمين قابين بريدا سرت رب حنو آمين ولما غرتي وردتي تنكرتي بلو در أمة إسلاماتي قادمي بخخني بحقب جدو شيخاً بكران لقائس همت إساني تو أسرت اللي جرو بريد رب المعاجر عجل خادوا أفردوس رب حنو آمين آمين قنافقا أمة مسلمة إرقا بريدا سيدة بريجرا أنام سمع قبابا سيدة أما سنما علي أبولما إسلامين نادا تربي سبحانه وتعالى وهنتر رجبيسي نجدو خائه أبوليس وجيد على ذي رجبيسي بداسا إسيلي بداسا نما برار رأت لغوده ربي كي سبحانه وتعالى يرون أمانتي سلاما هنبوس أمانتي سلاما تنوخن أمة ربي تأمني هندان إذن أبولي يليج أمة ربي تأمني هندان فدوكو سأداداتا فدوكو ستاكتا فدو أدي قراجتا ديماتا نامي ربي تأمني إذن هندنو obboleeyyanii isin hundinuu obboleeyyanii obbolummaa rabbiin nuu dhaabe san isin obboleeyyanii nuun jeesan lubbuu teenyatti himne obbolummaa amantii islaamaa kana qabanne waan diin islaamaa wajjiin daleennuuf waan rabbii tokkicha wajjiin gabbarruuf waan qiblaa tokko wajjiin salaannuuf waan rasuula tokko jala wajjiin yaanuuf quraana tokko waan wajjiin qabnuuf fuuldura rabbii keenyaa waan waliin meeqoolnuuf obbolummaan amantii nu jidduu jabduu ta'uu qabdi. Gosaan wal qooduu hin qabnu, gandaan wal qooduu hin qabnu, sanyii wal qooduu hin qabnu. Eega laa ilaaha illallahu jen obbolummaa rabbiin tokko obboleessa tahaa nuun jeesan tokko ta'uu qabna. Al-muslimu akhul muslim. Muslimni obboleessa muslimaat. Kadhiiraa kadhalaa. Badhaasni inni asirratti obbolummaa islaamaatiin arkatu. Nam tokkollee arkachuu hin taa'u. Guyyaa qiyaamaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jaan namni har'aa asirratti obbolummaa islaamaatiin wal jaalate rabbi jecha wal qabate rabbi jecha wal maxxanfate rabbi jecha wal jaalate guyyaa qiyaamaadhaa guyyaa gaaddifni hin jirre san rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaanii gaaddise isaa je muslimtoota araddaa tanaa isin hundinuu warra guyyaa qiyaamaa gaaddisan jala wajjiin taa'u ta'uu qabna jechuu rabbi jecha wal jaalanne rabbi jecha wal maxxanfanne jibba jidduu balleessine tokkummaadhaan jiraanne warra guyyaa qiyaamaa gaaddisan jala wajjiin taa'u akka rabbiin nu godhu obbolummaa islaamaa jabeeffachuu qabnaa tanaan isinii dhaame jechuu lubbuu xiyyaafis. Lammaffaan waan obbolummaa islaamaa nu jidduu laaffisu waan obbolummaa islaamaa nu jidduu balleessu irraa fagaachuu sun maali namni yoonii fi wal hamachuu hin dhiisin yoonif hawala matute yoonif zanni hamtu hoolii yaadute obbolummaa islaamaa tanaa jidduu laafu. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم obboleessa muslimaati
walii haamatu walii hin jibbu walii tumsuu hin dhiisu walii hin tuffatuu kanaaf wal tuffachuun wal hamachuun obbolummaa islaamaa sana nama jidduu balleessiti namtichi yoonii fi ammaas rakkoo takka isaan jidduu jirtu rabbi jecha walii dhiisuu baatee akka leecalloo qabatee hanga dubbiinsaa haasawamtee namni arku takkas dhiifama kan hin godhu yoo taate obbolummaa islaamaa san laafis obbolummaa rabbiin jabeesse inni laafise jechuudha namni amantii islaamaa keessatti rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa waliyyaafuu waliyasfahuu muslimtoonni ogaa rabbiin jidduutti argamte haa waliif irra dabranii haa dhiifama walii godhanii rakkoo isaanii isaan jidduutti argamte akka waa isaan jidduutti hin argaminitti haa irraanfatanii ija seera amantii islaamaa kana keessatti seera bareedaa kanaa jira leecalloo godhattee yoo rakkoo siifi obboleessa jidduu jirtu qabattee tuma teesseen badhaasa guyyaa qiyaama san dhabde jechuudha. Badhaasa guyyaa qiyaama san akka hin dhabne akka waliif dhiifama goonu akka wal jaalannu dhaamsi guddaan obboleessa qayyinuu dhaamee jira awwanniin jabeessee isinii dhaam diin bareedaa kana wajjii oofna waan ta'eef waan xixiqqoo isin jidduu jirtu jecha obbolummaan islaamaa akka hin laafne wal hamachuun wal duuba yaada hamaa walii yaaduun akka nu jidduutti hin argamne seera amantii islaamaa irratti haa deemuun isiniin jaa dhaamsa asirratti isinii dhaamame san qeeroon teenyaa duraanuu waa hedduugaa iida dabarte irratti illee walii dhaamne qabsoo silaafuu sheeyxaanaa fi ilmi namaa bakka sadii qoodamee qabsoo keessatti tokko haa kuffisee sheeyxaana miilaa irra deeme sheeyxaanummaa nu garaa irraa murate tokko immoo guyyaa tokko isaa kuffisaa guyyaa tokko isaa kuffisaa hagaammaa walitti jiranii tokko immoo ka sheeyxaana harka galfatee jiru as keessa ka sheeyxaana harka galfatee san waan jiru taratara wal kuffisu jiran fayyoo jiraate malee irra hedduu keessan garaa irraa muratuu dhabu شيطان أقصد قبل جيدي يادا أرمو هارون سقبر أركتني إن شاء الله ورا شيطان جبت ربي سنعطاه يسو شيطان جبتون كيسان وقلوم ما تاكجلو جبيسو وقم ما تاكجلو جبيسو وقم من بوا يسيدا هنقمان باتي هنگا خنقيسة تيوان خنقات تولتون وقم ما تيسا يليجو خناف إن شاء الله ربي سوى جاجراتو ورا سندو رجل ربي سنعطاه يسو إسيس ورا نقي جلد ربي سنعطاه يسو obbolummaa muslimaa jabeessa tokkummaa jabeessa waan isin jidduu jirtu zannii walii dhiisaa isiniin jaa waaqiru da'awwati alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر